whamu I mātou le la oso loa lofa tūmua. Le māwhana whana lo pa I mai. A loa lofa ua siri ese lava lea mo I mātou uma. Le ala usu mai lea o lau whanau maromu lotu o lau ka le sia mautangatu. Se ofo ina atu la mātou whainga tau langa I lau fio. E ala I sa winga a whaia nei. Ta mālo whai. O nao si sa winga ma se ngā wenga I whaia fua. Pe au noa mar whata si mai o rongo ngāma. Whata ni sia lava. Le mana rongo ngāma pa ia e fio mai. Pa patisoina ma tauto ruaina ma mātou whata waa ma ra mātou vai vai. Ina i o mātou whaia ai o le nei ngā wenga. Whaia ai o le nei tāpua inga I le tonu ma le ngāma. Whātua tua wa mausari na wa fio. Dele ai pēr sovi inga. God of love, God of peace, as we come together as a community of faithful believers, we ask for the guidance of your Holy Spirit as we are about to offer you our worship and praise. Guide us in all we do, and that may bring honor and glory only to your holy name, now and forevermore. Amen. Silane lo proclama se fongaina matato toloto faitau fatasi salama o le alofa mai o le rii o le pesia inama e whaapau o te whai no atu lo mutu lo whaamaoni lea tukulama lo lea tukulama o wana o whaapeane e ati nae le alofa e whaapau o le lami lava e te whatu mauina I ai lo whamaoni. O oe lava e te pule I le whamauaruma o sami. A so ona peau o oe lava e lao lawa. So please turn to your left and turn to your right. Greet one another. Please let them know that God is good and God loves you. Let us pray. Le atua le alofa, ma le alofa e muti mani. Le atua na whaia le langi, ma le lalolangi, ma mea uma o tumu ai. Ao le mātai sau poto lavana o fio, ma le matua o whaika o le ola manama. Ao le nei tae au e au maia, se tae au manuia, tae au ma fua ai o no mātua o lausu,
O mātou fue whai mai o lau kālesia, o lau whanau mo tangata, o ainga o wōma au me mamai mai o mātou masa. Tala i whai toto o lo mauma, ai mātou whale se iofo i nā atu le tau langa i nā ufio. Whawhetai, whamanu, mai whane tanga. Wāua te tau mo no mea, o lau lava whio na e tūi ma tangi olo, ai alo whaiwa o tangata i ti ute ma whaiwa ma ngā luenga ese. O le nāwa i asu sā ua mau mani atu. Tai nani o le māsina, o mātou tau mā vai atu i atu. Whawhetai ta mai lo lofa, whawhetai lo matango fie, whawhetai lo siri ese. Wai tofu le tangata malanga sa tau whai e ati ahe o le nāwa i asu. Tono whare whai ngā luenga. Alo mana ia mātou whanau i tono whare a oma, maua le poto ma le atamai. Le mamanu o tangata i tono whare whai ngā luenga. Tai nane no mātou atua. Le tāpo i ngā maua le ulau sina o tuua a inga mai kāre sia manu. Tono le manu le whare o le i mātou a inga o eo loto o tuli matitalo, ma tāpo ia o mātou whaiwa. Ina ia e malo le ufafu atu mo le toi fo mai. Aftaita mai lo siri ese. Wharia fo i le nei kai au le nei mawhutanga. Wā waina ilu mo tālu mātou te moa wanoa. Mātou te whenua i ma mawhutai whare au whatu atua. Aftaita lo mawaru ma pēra au tau singa alofa. Wina pere māsina i le soifua tului o lau auna o se tua ngāru le ngāru. Lau auna tohina mālo lo maletina. Le au whainga luenga stofia le atua o au auna ti a kono e tua ai le ngāruenga o ta māmatina mātua. Ma tafa e fia o lau e kare sia o kanana whaunei. Aro fo i mā mātou whana witi. Se alofa i nā wina esi. Se alofa mātou te la mona ai le māwhana whana o lopa i mai. A o le alofa mātou te le popole ai, pe mātou te mātuta au ei se metas. Whawhtai le ora ma le mālosi e te rilingi ma tulugi ma whawhawina pēra o pē le aso, ma le aso. Poto ma le ata mai o tā reri ma me alofa e se ese. E te whaman wia ai le tangata. Whawhtai ta ma. O lau whasoa ma lau tuwha mai mui mātou i lau mea lofa o le oro. Ma mea o mātou mogo o tau lima ina o lava matuto e tau sia ai o mātou ola ni tino. Siri lava o mātou ola whare a mātou. Tari tonu ma le whātua tua. Ua le mātou ongi lava lea. O lau whāsoa pa ia mo i mātou. Whawhtai no mātou alii. Ea mātou mātou mo mori mau le nei vai se unga o le nei vai emo le larorangi. Le tāmininga ma suinga wa iei nei. Tele le soifua ua mauma. Tele whawhita uri o maonga e afe mai na mātou tāma whai. Peita iane. O lau tausinga ma lau mātou o fie. O loa lofa, e ala i lo leo wina o lo mātou mola, e te tapu e soifua ma lo mātou mānosi, ina ia wha mā ina mo lau a fio i au whinaru mo ngā ruena, ma mea uma e te whina ngā rua. Mātou o atu tau langa rividi, ma whane ne ina pēr lau fio, ono lo wha mā ina pēr i mātou e whai mau mea whai ngā ruena. Lo mātou mālosi ma lo mātou whātou wā, o e amana ia e tangata o pareri o ngā ruenga. Ina ia whai mātou ma wā whaola. Whai mātou ma vai o ea watu le tara le lei. Ina ia maua ia ngāma se tele mō lo mātou. Pia rau o fio, le nāwa iaso sa o mātou tau mā vai ai ma se tasi o auna, tu ua o rau e kā
sia mo le nuku. Wheiroa iei ma aina, i tua fia ma ona tafa. Paafitai ma mapu atu o ia i au lava awalofa. Ai te au maia le mawhanawhana mātou te whāua wai. Ngā ruenga ese wa e wāla au ina ai mātou. Ia roa lofa, wau ese mara mātou ka māma tina aro. Ta iuru ai ngā ruenga, se tengi mātou toi fui whakas. Awa roa lofa ua le ma vai rawa lea mo i mātou. Pāwhai lau tuspa ia, upo leo, tala o leo ni oni, pai masuru i o mātou vai, ma le mārama lama i o mātou wala. O roa lofa ma tala whasoro pitolo si esi. A o awa onga e te a o ai ma whaatonu, ma whaapoto ai mātou i ala ro wangi o tonu. I ala o fio e ala i logo ngama pa ia. Whaafetai logo ngama tu musu e o mātou soswani siri lava lea. Taimi i tau ma le mai. Taimi fo i wha oso i nga ai mātou, ma taimi e tau sawai le wha vai. O lou lava ngama e te una ina ma wha marosia i mātou. Ina ia awa ni solo le whalute o mātou wala whātu o tua i lau. Ai o mātou on sa'i ma whina. A wau lau o fio e ake mā loma au maia manu. E tiu ma sapi ai i lau whānau ma o tamata. Ta ele ni ngāma whaaftai o lau kāle sia nei ma o tamata. Mo le nei tā po inga lo mātou o tua. Le whao le tanga na e sao dia mo i mātou. Se tengi mātou sao me wha manatu ma tali sua whaatasi ma lau o fio e ala i le lau ai ko ia lea. Mātou te o atu a ma lo mātou whaatau wa. Ao lea ngama me e ma le whaafetai lau o fio. Ao ai le tangata o ai manatu mai. Ma liu ma toi tu manu mā lo le tu ma mamu le oti. O lo mātou wana lea e māra. Tu mau la mo fio le vi inga. Nei se ngau e le whaava wau kama. Le atua o manuia. O le atua la wala o fio e mania e le loto. Ma o mātou o ngama i mere le uma e te whaia o i mātou. A o ai ea mātou te suru whai ai. O ea mātou te to'o mama i ai, mātou te tali malia ai, ma inu malia ai e o whakaria, o na o lau fio lau. Le ai ase a kua e kusa ma lau fio. Pasi fo atu lo nuku mo o tangata. Te tala wheta to'a o lo langi, doina mai mo i mātou o whakaria. Manuia lau e kāre sia nei o ka nani fo. Manuia o ta māma tina mātua. Manuia la o na to ina maro lo maritina e wia o se tua nganu a o ngana ma le loto e fia o la pea mo la o fi. O lo te iuru pea i ngāru ena. Manuia la o fi ngāru ena fai fea a o a o ti tōrua ma ainu. Manuia o tu toa e tua iai i ngāru ena iau o na ti a kono. Manuia alo ma whanau iti. O le poto ma le ata mai siri soi kua matau. O le a matanga lea o lea le uma e te whai. Manuia a inga ma o ma o me mai ma e wasi e si mai o mogo le amanoa ta kua e mo i whaatasi ai le nei tai. I ailo wanga le nei tai. Whamanuia, i ailo lawa fide minte. Mātou wala au ma le rofa. Mātou te manatua. Ta mama tina mātua mai nātou uma ne wātou toa le mārosi le tino. O na wāwhea i āputi puti o tō whanga e ala i ngāse ngase. Ma mai pe pesi o le nei vai tau ma whawhita au i e te. Pa iane, pa ifo, pa iatu o rawa awha marolo. Ta fie sea o lātou tina. Ai e fōa i le mārosi fō. Fō le ora. Fou le mafau fau. Fou le maros. Tau kua aina o fio e sosiala e te fina ngana. Mātou wala ala fou i ta mao. Ai o moa e le loto whāwau wau man whānua noa. O oro mafutanga mai pele o motu sia wha mafana whana. Wha
mai se pea lo ngau, wa o lau fio, wa umona e manu maro le oti ma le tuku mau, whai lo ma le. O lo mātou orla e whao au. E mana tua ma le alofa, le misiona la o tale sia wa. Maoni a nganga se tele mo lo maro e whao au, ma ia tuku tāra o lau lau tāra le lei, tu e fia o le nei la rama. Mātou staro foi, se o mātou atu pele o Samoa e se sae ma se sifo. O e sila fia lava le ngase o malo, manuia o te tai, manuia o te ngata lau tele. Manuia le vasa pasifika, manuia le nei malo tele o meleke o lo mātou no nofo mau wai ma te utua ai na o fia. O le o la fatu e tua pea ia te oero mātou ma teisi. E maua ai e mātou o whaamania. Mātou wala au la o fio. Fuafuanga o umona whata oto, ma whaamoe moenga la makane e sia mau te ngateanga i atu le lumana. Mātou wala au mo stalo e tau kutai mei la o fio e manuia ai. A e mālo ai mea uma o mātou fuafuanga. Ai li ia ai lo suafa e lea uma. Mātou toi manawa. Tama, e sila fia o mātou tangata. E te sila ma sila whanga ati mai lava i o mātou kunua, i se ia o i o mātou tiu vai. E ana sala lava le tangata. E au ma vale lava i mātou i o sila mai. O a mātou tau na whainga foi, e le atu atoa lava le. Whata mara, o whata la le. Tele ana whaangaro la o fio, ai mātou te whaia pēra me māna na awai o mātou loto, ai maise o le saukua lasi, ma le suama lia o le neigaro rangi, o whata mara ai whiriwhiringa, o whai o mātou te whaia. O mātou o atu i o luma e asana fo i mātou, le wāmanisi o mātou usoa, le o whātua tua, ai maise o la o onga, mai mātou, siri nā. Lo mātou wā whea mai ai ma lava whi. O mātou taro lava e le tofu e le sātauro, le toto, le malini, le tino, le wha momo e le sātauro. Wha tua fōi, le wha o le tanga na atoa i le wata whaata o le ua yasu. O leo i neo ia o manu malo, ta mā, ta fia sea ai o mātou se. Ma ngalo ai o mātou o leu, ma ngalo ai o mātou wanga sala. E o moia se roto fōu mo mātou. O whaafau wina o mātou wola i tau tua i mea o fio o sosea. Ta māro mātou o le marea. Ma la mātou tata. Se upo o le mātou whaaro o longo i ai i nengi wasu. Wheta lai ma la umara o fio e whaaro longo o tangata. Ma ua se ai mo ata e au ma le lumanai. O la mātou au nanga e ala i lau kālesi. O mātou o lema ma la mātou tutalo whātasi ai mo tutalo lino i loto ma ngama o lau whānau manei. Mātou te ofo i nā atu e whaia pia i ai o loto lama whina mana. Ono Iesu le ri ma le whāola. O mātou bole ma tutalo o luma. Amen. Se lau me tolu e vi inga o leo tua, tātou vi pese whātesia.
sa ringa o sakramento pa ia lo tātou di whaoro Iesu Kristo. Se o tātou mo i tālo. Le tua lo whae. O le tua lava lau o fio me uma i le langi ngā ma le lalo langi. Le tua o manuia. A o le tua fōi lau o fio e ona ina le au awhamau na tala ina ia ufi a whaangalu mase ai le masala a le nei larolangas. O mātou o atu i o ruma e te nei vaenga o le sāwina. Sāuni lau nuku o lau kalesia o lau whanau mauta ngata. Mātou te whanga whangaia lau lava la o aikoia. O le lau na e vara au lia ai le lalo langi uma mai mātou. Mātou te o mai whātasia. Mātou te ai ma wheinu whātasia ai ma lalo whi. Ina iau mātou maua o whaanu manga manui. O le soifua ma lo mātou wola au aunga i lalo whi. Whātau wā. E le atua toa lava le tangata. A o ai mātou e manati mai. Fua ina mai ai le soifua o lo warapele no tas. O mātou staro lava lo mātou wari. A wina mai lo o ngāna e whamutala rotu. Tauto a lua i mātou. A o mātou wanga atu e talia au mea lofa o whare langi. Ma vanga wa maia lo lava lao ai. Tātou malau fio nuia. Lo skofa Iesu. Amen. Mai le ala fia fine a fe o pito nunga. I le toi tau sama anga le anii malana o soo. Na lato poto au whaatasi le nganga whaatua tua. A o le mau le apostolo o lo le pusia kornito. O lo iai le whaatua nunga lea. O le dali suama pa ia lea. Me o au foina o momo mai a te ia, le mea na tumi na atu ai a te o tou. O lea lama po na whaalata i na ai le ria Iesu Kiriso. Me ia tamo ai le a reto ma ia sitia i o lato ruma. Ai na muai titano. Umo na titano, o na tofi le e ia, mo feta la yatu na na so o lo tino le nei mo tofi ina. E whai masui o to io to whai le nei mea ma whama le tunga ia te ia ia so uma ta tau te ai ai. Kumona ai o ia si tia whai le ipu i o la tau ruma o ia feta la yatu o le ipu le nei o le whea me ma whau lea i o toto o whama ni ina, o le whama angaloina o a tātou na sā. I o tau whaia le nei mea ma whama tūma i a te ia, i aso uma tātou te whenua. A wāma so uma tātou te aiai le nei a reto, ma whenua i le nei ipu, tau te whai o atu lono ma liu, se i a toi a fio mai oinua. His body that was broken, and his blood that was shed, so we can have life and life everlasting. Ai mai ari alo atu te suama. Sao nātu mo te tāna. Please join me in prayer. Whawhita iai le areto, whawhita iai le whātusa pa ia o na totu. Mātou toi o atu i o ruma o mātou o tua, a wai na mona lava i mātou. E whātau waa ma ngāo e tangata. E ngāna la fo i mātou i au mea lafu. Ma tiva i mātou i a ngāna. Au lava fio e ato toa i mea
Kalesia, malo nuku mau tamata. Whaafetai le a repto le whaakusa lea o lo tino. Na whaama momo ina i le sata, ina ia ola le tamata. A le whaakusa pa ia fwoi no mātou atua, e ala i lo toto pa ia. Sa whaamalingi ina o le vai o le ola. O le vai mātou te leto e fia inu ai. E mātou te ola ai e whaama. Ta mā, e a mātou ai. E a mātou whei. Loa ngāma e muri muri tae. Loa ngāma e te te ina i mātou. Whaama natu mai mea. God, as we are about to receive the Holy Sacrament through your body and through your holy blood, please guide us. Your Spirit lead us and teach and let us know that your will may be done. And all that we do may be in remembrance to you, O God. In your name, Jesus Christ. Amen. You like better thing I learned? Yeah.
te au mai e te toi fia ina. A re vai o te abatu. E te le toi fia ina. E te le toi saufo i nei e te utu vai ai. A e ola ma punga pea. I le ola e whakapau. Tari e ia whātusara tino. Whātasi me whātusara tautu. Male a nana whāwhteita. Le ria lo fai, le atua le ola, au le atua e siri e se lo lofa. Ma e ano mātua, ai mo mātua whina. O mātua toi whaasifo atu. Mātua te whaafete i pēr lea te au langa na e whaia mo i mātua. Le soifua ofo ina mai, o lo wano pele kua kasi. Ua e le manatu e tuuna i se metas. A ua se saa whaauti ai le utu o le whaimea. I lou lava alofa e le mawai mo i mātou. Lea ua e wala au lia ai e larolangi mai mātou uma. E mātou te tali sua whaakasi i laufa. A mātou te tā. A oa o mai pēa lau fio mo i mātou. Ina i o mātou doa tino ai, o mātou moti no pēr. Lea i e le sini a se tasi e lofa, i loo lava lofa. Ina ue ofo ina atu, loo lava ma losi ma loo soifu. Ina ia ola ai ni tamata. Pala au lau fio i sa maringa lau kalesia, i le masino fou o mātou o lia, au ane i etu la fua ina i mātou. Awa e te tau mo mao mai mātou lea tua. Awa e vai ni te mata. Tātou malawa fio, manui ai lea uma. Ao mai alofa whare langi o mātou whaasoa, ma tuwhi tau whao ai, ta mā ia sanga i ia pea lawa fio. Ai whao mai ina pea lo mātou wala. E whai mau ia whainga. Manui alawa whinga renga ti a kono, e sa ngā lua, ai are lufi ina, mai whaaso atu, e rao ai po ia lea. Whao mai ina piaro lātou aupo nanga, i lau e whio e sosea. Rau lava swafa Iesu le li, mai whao, i ole mo te tawa tuai. Amen. Whaida wina tuspoia, tusi whiwhilia mo tātou uma i le nei sa, sila ane whenenga fōu, o le tala le nei na whakao wina i le whangaria Ioane, tātou sfurma le ono, tātou te whaitau me whaipu e lua sfurma le iwa, te o atu whaipu e tau sfurma le tonu. Our scripture reading is from the New Testament, Gospel according to St. John, chapter 16. We will begin reading from verse 29 to verse 33. The
mai lea o na so'o ia te ia, o le nei, ua e te o tino mai lava, ua e le whetarai mai le upu whatusa. O tari atu Iesu ia ki lātou, o tau tari tau mai ni ia. Ma le foi ko tau suma tau. May God bless us all in the hearing of His holy word, and may all honor and glory be unto Him, now and forever. Amen. Ora vi inga le tua o pese se lau tō suma wha.
Ia ai whaia le launga e le whawhengo ia. O tu watu le lima o le whakalofa, o ofu alofa atu, pa ia maurunga o le saunini. Ia le mai o le kalesia, i kana na whaunei. Au le nganga whaafutai e whike whaaleuina. Le tātou mātua e le ngāruenga. Tātou mātua mālolo. Pa ia le uwhi ngāruenga. I whiaua waka mati a koni. Mese le mamanu mai o le lolo whono. E te inane ta māma ti nā mātutua. Alo ma whanau. Ia matafa e fia o le kālesia. Awhai le awa noa ua moa. E uiana ma futa mai o no whamoe moe o le ta māu o tu mālo. Ia au toi teia ia ngā wema. Se au tō ngā wema. Ia i nei hoa i kana na fō. Mā lo le soifu o maua, mā lo le langi e mamā, whaaftai le atua o maua le nei whengo ingu. Ao le launga le sua whamamanu, o le atua ta mā, le alo, mare a ngāma ko ia, Amen. Our brief meditation in the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mo maua le matua o le launga mo le tusi sa whaita wina me le whene no fau. Tara le lei na whamama wina le wanaria Ioane, ka puskulu mo le ono. A o whiriwhiria le whaingu tolu skulu mo le tolu, o le kaiala mo le whasino mamalea le tusi au tau ma whai. A le kāle sia o manatu ea se whamaina e nega susa. O le matua rao te toi whaita wina. Ua au whai atu nei mea uma i a te o tau. Ina i o tau mawaina le manuia i a tia. E maua o tau e kua ngā i le larangi. A i o tau loto tele. Ua au manu ngā ro i le larangi. Our text comes to us from the verse 33 of chapter 16 of the book of John. It reads, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. O le manatu au tu, o ro au maia le tusi au tamawhai, our Christian Endeavor lectionary, the theme is Be Courageous Because of Peace from Christ. Yo to loto tele, ono le file mung mai leni. Ia o to loto tele, ono le file mung mai leni. Before I move on to the sermon, I would like to ask the young ones, the youth, the Sunday school, our children, kids, children, youth, Sunday school, our young ones, how many gospels are there in the Bible? How many gospel writings are there in the Bible? In fact, how many gospels are there in the New Testament? Oh, you want to? You be fata manala for yamas. Yeah? Io to stelle on file mu mai le. O Ioane. That's your fire for the Leo or the fair in the foe. E essa mai lava Ioane, mai le isi au fire for the Leo e Totoru. Ila tau ta ua au sinoki. Au fia ai ma kaio, au fia ai ma reku, au fia ai ma luka. The Gospel of John is somewhat different from the other three, which is known as the three synoptic Gospels.
the New Testament. Matthew, Mark, and Luke. Turo yung Yohane. Or 5 Gospels of the family info. Kids, children, that's the answer. There are 4 Gospels in the Bible, all found in the New Testament. Matthew, Mark, and Luke. They are called or known as the Synoptic Gospels. John is different. That makes it 4. Asira le au sinopi mana to fa maunga la tau te au mai fa ta sinama tala fa mau i le soi fuo Yesu e whera tai foi le whao mai no le mana. They share a similar narrative structure and content, often presenting the same stories about the life of Jesus and the many events in a similar order. Unlike the Gospel of John, John is very different. John is very distinct in his very own perspective. Different language, different style. John emphasizes actions rather than words. Jesus here in this whole chapter is in action. Action of teaching, action of sharing, so that the disciples and all the people in the crowd may understand that there comes a time he will no longer be with them. And where he is going, not one of them may know. Ile matuo le negai au, wo ofa yatu nei mea ya te otou, ina ya otou maua ina manuia ya tea. E maua otou e pua ngā i le larangu. A ia otou loto tele, wo manu a ro i le larangu. Asira sirai a mata le naoro ya. Ua au fai atu nei mea uma i ate o tō. E wha le rei o wha ngā ina Yesu, upu a mata lea i le tau o sifuma le ono. Wha mata le asa mui. Kanana whaunga le whanau le atua, e peo ni upu tau mā vai. O le ngana o mā vaenga lea o sau noi ai Yesu. Lea lii marana tō whāma mau, o lana utanga e tūmu lea mau. Ua afua ai o na tāpena pena rana so. Au wāne mālu e na kā rahi lea e whakari mai. Au wāne whaiwa o le whaaora ngana i o lātou moru o le rotu tete. Lea whai mai e nā o le au o le manatu o tū i o tau loto stele o na file mū mai nere. O le upu mori lama o kane na whau ma le whanau o le atua, e ao mai kua ngā, i ai tātou uma, e le isi e alo mai e le whawhita ui ma kua ngā. E le masino o na afe mai whawhita ui o ngā oma o le lauramu. O le whau e mai, ia wha ma sofa se mea ua le rei. Ia wha ta ape se mea ua mao hoka. Peita, whai mai Yesu, e maua o tau le pua mai le larangi, a ia o tau loto te tele, ua o manu maro le larangi. In this world, you will have trouble. But take heart, I have
The phrase emphasizes that believers can have hope and assurance in their faith in Christ. It reassures them that although they will encounter difficulties, trials, and tribulations, and many problems along the way, they and you are not alone. And that there is ultimate victory. And our ultimate victory is secured through Jesus. Essa é uma ideia feita. Por isso, ma le mauti noa, o le ala ma rossi o le rolangi, le manu ma ro la pare. O te kafi. E te tau o tātou toi tino mo se iau ili le lei sau wama le aisu. Ona maua leo se wha soa wha le nganga whapea. Toi sina tasi ai matua. Sina foi le nganga ma uku o lo whatu ai. Kai nane o le wheta lainga tūma lere le ale. Ua o whai atu nei mea i atu o tō. Ina i o tō maua ino le manuia i atu. E maua o tō le kua pai le narorangi. Ai o tō lotu stele ua tūmoro manu maro i le narorangi. Pei ana watu se la mona mua ore ngā ngana o mawaenga. O te tāwhi, o le ngana tau mahai. Ua sila fia le lei e Yesu, ua leo toi umi, ua leo toi mamako. Ai le toi mafuta o ia maurana o so. Se aliki i ngā rafa. Se Yesu i ngā wima ese lana sila. E le ngata le matua whaiva o le ola o marapa, a le a whamau o le atua, leo le atitala. Se iufi ai whamanu, ma se le lalo langi a sa. Peka, le ianu ule. Ele ianu le ia uoma se tala e whaia e leo so. O lana ngā ruenga whawhai lele, o ngā ruenga tā pera, mana upa malosi, o ana ia uma vai. E tala lasi sāka. Ma e te leo le tala i maa vai mai sese. Au te fia o ia le tala i le maa vai ngā le ifi ma tau tolo ma le omi. Na whapea atu le ifi a tau tolo i a whaikae, ma tui tele. O le ai ngoa le mea nei a la lo ifi ma wharisau. E whamana tuai le mea na mamu moe whasau ai la lo ifi. O longa la e whono o whare o mawenga. E whamana tuai na tātou tau mawenga. A tau mousa le au mua na lo ifi ma ni whariseu e tala oe, tala sa le au mua. O upu e whapine ai mawenga mo whaia. Ina ia mana tua pea. E tua i ai te amalama. E le tau ngā uaina upu no tā wā au wā o manino o māio iko. E tala oe. Tala au pe a tā sila wha. Ia a whaia i eini le one titonu ne. Ia ore ngā. Le isi māma e mai mata ina. E a fua mai ei le upu. A wheu mai o tā tua. Ia tu mau tā whea alwhana. O le tala na afua ina ua te liu mai ma ruka a tae māma ki le whainga. Ma mua o e taimi o le a alu ai ki le whainga i kuratu o le whapea lea. O le upu a tae mai a ki le whainga. A whai o le a whaiwai o tātua. Ia tu mau pera rafa e tā whea rafa. O mei ngō mā wainga. O upu ina ia ama ne karo. Ora ona me le o sāu mātu mō leo natu. Ia whāua wina le marana. Whape nā whugare whi au o le mikai au. Leo o malele o sāu noa tanga haere li. Pau are se e senga o māma enga le larolangi, o māma enga le tunu, mo whaka māma enga Yesu. Ona e iku māma enga le li.
Jesus said, I have told you these things, so that in me you may have peace. O le upu whakamaruawa e leo whare le wina le upu blessing. O lo whare le wina le upu pertani of peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. O le fasili o awha maruianga ia I le mawaema le arere. O le tata, fide mu, peace. O lo au mai o fo i le au le aso. Ia o tau loto ki tele, ona o le fide mu, mai le mu. O le mawaema e tātou te loto ki tele ai aisea, tātou te maua le fide mu mai le ri. E whea nia I lava ma whasauso wai, ma lama pe au le sami, e toa lapa I au au le matangi le rofa o le atu. E au mai alama e le rino na file mu, tātou te sapi ai, tātou te whorau ai, tātou te inu marie ai, kusalama, e eo mai whenata. E ai ase mea e toi ngase, te a o mai te file mu o le mu. Kana na fōu, e toi kala mle apa. Ma lo le whai o le whaifa. Wa tau siki ngā renga le atua e leisi na sanga, wa mawa ruma. Whaafetai sa ili malo. Tau le seru atu. A le upo. Sao tau whea mai manuki. Sao tau whea mai mo whaingata. E lei whaingo fie au ane, kua tele au toi utei o ngā renga, o tā o pato mai marai. Au ane, o tau mou le fide mu. O tau mou le tō mani, aisea. Ona foi sa o tau noto te tele. E leo lo marosila, e leo le fita fita, a o lea ngana, o lea ligi, o mafua. E mele tasi, upo le whengara mata mai. So se apatanga lava, e iai no le tau runa. Every start, there is an end. But in the Asian data or the end, therefore. Ta ofi, utari tonu lo roto, e lei whaingo fie whakia ia e lei mamawa. E leo se mea maa, e tau maa vai, na o siri ofe, e tau kai, mata para papa. O se, ki maa maru, o la o whaiva, tau tala maleawa, o maa tua, e maa wana. E sumai o kato maa tua, e toi pensione. E te nane foi, di fa fogo, ma lo calisi. O te la bona. Sara o osi ma abatu ma momori atu upu o le ora e mama e ai o tau le calisi e pele le ruto. O ore. O le mata mo fia le nao le atu. Ona foi le aise me ngata mai ai o fa aoni. Le aise me ngata mai ai o na lofa. Le aise me ngata mai ai o na fa o mai no bea. O le tangata nei e fausia i rona faus. Kana na fōu ma le whānau o le atua e le kaya. O le ngā ngā le atua ia e mo bia e o te. E au mai a rawa e le ari le fide mu. Tātou te tiu ai le nei laro langi o whaingata. Ioe, e le asa ase whaifa ma sona mau. E whai mai mama e ngā le ari. E maua o tofu, e pua mao le laro langi. Ai o tō loto te tene, ua o manu mā rō i le lauranga. E le tio a fōi le nei kai au ma te au tau la molongo, o no rea fōi tātou te iai le mai tau o le leni, tātou te tō mā natu ai. I whainga tā na opo i le, tā lea whatua mai a mei o na tātou, ai mo whainga. We are in Lent season. Next Sunday is Palm Sunday, followed by the Holy Week. So no wonder why today's message is as it is. A reminder for us to be courageous no matter what life gives us. Know that our Lord has won.
Kalesia me whanau lea tua. Know that our Lord has won that battle for all of us. Io e whamarosi, ia longo tele, e tata whetau I mamai nei e mea uko le pesa le Kalesia I lai au. Whetau I mamai nei, ai ua whawai vai. E mama o tau le kua ngai le rarangi, ai o tau noto tele o manu malo le rarangi. Iesu na ia. O le aka marino le mei mo le noto tele. Na ia maua le fine mui no le tama sasa, le tā, tu wheamu I ai le motu o tangata, pa le tuitui le au, ma le tau I nona I tu, tā ufa. Tā ufa I tātua. Ai na ia maua le fine mui. He had found peace in his Father. Na ia maua le file mui no ta maa, le ala manu maa lore nao Yesu de na rangi. Ina ia le whanu ao se tas. Le whātu o tua ia te. A ia maua ia le ora na le whātu. So that no one of us, and so that who may have faith in the Lord, may not perish, but have life and life everlasting. Mia sa ringa le Kalesia me va yaso ko di masi. Mia o tātou mātua, mia aina mo wasi e si mai. Swafo Yesu. Amen.
na le seu ngai vau. Ua maurupe foi ta tiunga i seu e maunati whare ta kua. Awa o whātou wharai manue ta pao siri le langu. Awa o le tutula, le tulima, le tunaa seu ngā iau, le lewa tu pārpara. Tai o na mia na tai atutoa. Ngā whai mai whamunga le lei pa ia tātou e kālesia, e mese pa ia samlinga. Mere atu whawhera tuai, pātaro whātu lo suna tofi la suna whaiwhau, mika ke mete. Whawhera tuai pa ia maununga o samlinga, e mese pa ia tātou kālesia, suna toina pensione mu whatua. E mese pa ia tātou whenga, alato whatua. Ia tātou kālesia i ona tulang wharupe. Whawhere foi, whātaro whātu pa i maununga samlinga, pa ia la whenga whenga sawai, tuku mai se tātou atinu. E mai tau atu foi, ia leo tātou whatasi foi, ma tō whātou tō ia taua. E mese foi pa i o ainga. Ainga wōme masa o ngā rosias, ngā roso e fua maua me nake mā, whaamutai, tu awhi mai mtala mai au, e o maurungai ni samlinga. Ta tonu leo whakafonga pa ia samlinga, e mese pa ia ni kālesia, e upu wholofola e mese le launga mātama fie. Merea, pa ia leo whatawa, pa upu whonga suna toina pensione, e mese mamaro ni kālesia. Mole tōne ngā whamalona whaafutai, le suna tofi, le suna whaiwhiau, whaafutai le launga mātama fie, whaafutai le tawata, ngā rota pena, ia tauna e lofa lea tua, ina ia whaofi whawā loto whinengaro maulia ngā stele, e wāle tua maruna ngā luenga. Stalo ia lofa lea tua mo opero su furumanuia ma su fuelarelei, ma suna whaiwhiau, ia wāle ngā luenga lo whapenao lo e vita e tunga i ngā tua vai. Au tula ia tu lama ma whaaloaro whulanga ma tātou kālesia, ia e naua o watu tero tātou whawhulanga putini, ia nisi neo o tātou whapokonga whamemore, ia e whaere aunga le tātou autoporu, ia pā maere tātou whautanga nei, i le lima le fiafi. Ia whaamnatu atu hoi, i whamni naila le mawhatanga tina i pēso asau, ia whamemore, ia tātou nā, ia tātou maisa sapaia, i whamni naila mawhatanga, o le aso asau na sukulua, nai nei whamamore. Ole, la whunga po le alwhaanga, suna tofi, i le ne tai